Watchi ema. Batobo on mamleo. Moga weato. Markwa cho unsa alo saro lupio. Moyo kama kafu do tor kanya vevieto nya togi badu nelia. Anyigba nya be adopobla. Hana doya pen gogba yi wo nsian wonyona. Anya kokon viaraka maka no gbamato. Ikonya nkromanya magronu abanyanya mnozigie mema ekpo nka jotapa. La kwa vuko fa avona duduma jurogo. Togbi na adoje na mi kude aleke uko sero ki gomo la egba pon kama ike na jenana gomo ko nwana aje gomo bu awu nwa gbare leke uko ekpo wona la egba pon ko Togbi maraku na yo won konami maraku enyenya Togbi dokuli atipo atolia chojako akpe Togbi egba fe wona leke na ko pe egba fe wona anya wona tohi anya wona ika mia agbama no lao mi wo dara nyina evio joga choa ova dogwe akpo anya ba mi da fota fa nwere dara nyi da yo ala ba anya ko kon savanto ma vachi ma no nyinya ya taigla hanya onya la pa wiandra hala pa wi pa bla vayova yima chimano domian ala ba chinyao sasa kinwinono tankao yiruru oja agba yan ro tankara odo poli tankaro ro va mare duoma okuchi amare poli tankara mo amuna je ihe avayi la NDC atamis bataji kala dogora mahama president mahama bataji agba oswo ochi kon na nyako kon sava mia ida popito ko avuchi akwa agbanya ala chienya agba jijonya onya alaba agba duma vinta po walao mia ba jagba plasicao nye duma viwa ova nkuto e abo ba sogba wa magbato ntogo ha ko enyan nke do ocho nkaka azrotu apo yin nke makpo de gesi onna mi nya ba phase 2 avavaga cho June ma ika wo hachi ora apo katama apo kata ko hiaba no hachi da yo wo hachi da ma cho June ma wo hachi ye CEO na community water Honorable Vincent Kwagbanu anna mi nya ba jinwonyi yo ko contractor ka contractor fa gbagba jeje bla dowo ika dove vie nwa na ba wu do jigwona anya record nyara contractor wo do nwi do ika do cho quality work do gbagba na mi pe manya boho nko la ba odo nvuvu solar system aja ko chia oyi kwa gbala deviator o dan isi me no gblom nya gbogbore liba me ka Togbi na nya o yoyoma nkoma wa gbanono ple o ntapo na jalemiada. The personality who you are must be felt in the community that you hails from. Vincent Honorable Vincent Kwagbanu na mi nyaba anyako vigigi nya tapa ada vota pa nyere daran nke ka la trokusi ikomata agbogbo akpe Togbi benedo ejepa akpamana mi Togbi le enyauma si wa kan ikanye Vincent Kwagbanu yeken ganna mi nyaba anyako fa chinyawa anye pare pa nyaw ike le gwanama edumavio vacho atitre va wo nana kple amewo ko wo je wa wo do le dofa ina ba ma va jo e afuma echi pe eduamono no va togu le Togbi ejime na do number abedum to efia na duya
tewovio ɖe nya ke ala tso na gblɔ ne tewovio ku ɖe fifia wogakɔ project ave leke miawɔ ale bene amewo dɔ wɔ ga afi ma kple sugbɔ dzi na dzɔ woakɔ nɔ dua me ahe tsiwo na mi. Nyase to menye abaka wonyo menye kusi wonyo. Kpɔɖeŋue nye nya ɖe ŋu eye wòdzɔ mi katã míekpɔ ye me be wobe Ghana Water Company wobe adzɔ exɔmo la ekomo dzi akpa ele exorbitant ekomo dzi akpa numa tae assemblyman nɔla le ye ma yo me skɔrɔ le asowu eli ɖe nungɔ ne anyako doa wova yi exɔ tsia le Ghana Water si ye wobe yewo ŋutɔwo abe ɖeviwo ne yewo kpɔ gbɔ be etsi nava ne yewo abe amlakoea na bɔbɔ mareke metsɔ ŋusẽ ɖo ɖokui dzi o sedzimawɔmɔ ƒe agbenɔnɔ ye ma ko metso ŋua mi katã miekpɔe tanya ke ko magblɔ ne anyako koŋ se va kple afi bubu yiwo ke ŋma medzɔ le haɖeke woe nye be menyo nenye be wokpɔ xexia ɖe menyonyomo oa mɔli wotona English yewo procedure edze be wodo ta ɖe dɔtɔwo gbɔ dɔmegãwo gbɔ ane ŋutsotso kpale koe wobe dɔwɔviwo wɔwɔ menye ɔdzɔdzɔ woƒom gla na kpe alebe woɖɔ ʋu manyomanyoma ne be womenyo wɔm o ko ne tso ŋusẽ ɖo ɖokuiwo dzi va wo numanyomanyo ƒe atsu me ko egblẽ ŋu ye gblẽ ŋua ko meka ɖe dzi be dumeviwo katã woso ŋutso me eye womotsi le ye ma yo me hã wova si ta meŋu xlɔm wo be wɔtsia ma gbetɔ be wɔŋu mamlɛa wogawɔe atɔ mareke ba tso ŋusẽ alo sã ɖo ɖokui dzi o esea eƒe dɔwɔƒe li mɔd dzi li wowɔ ŋusia ŋu wonyona anya kokoŋvi aɖeke meganɔ gbe ma atɔ eke nye ŋuxlɔmenya magblɔ nu abe nyanya me nɔ zi dzi ye me ekpɔ ŋu ke dzɔ teƒe ne kpɔ ʋukoƒea avulã ɖuɖu medzro go menyo it was lawlessness. Akpe be ne ɖo dzema ƒe akpama na mi ike tɔgbi enya ɖeka ike me dzi be ma agakɔ atu miawoe nya amewo ke eɖe agbafi edu yina ŋgɔ medzi ma akɔ enya ɖeka ikɔ tu ike nye be mia Africa alo mia ameyibɔ alo mia Ghanatɔwo maintenance culture is one of our enu ike mi meti wɔna o tɔgbi ekpɔ be heya wokɔ va na mi fia is one of mechanized one and the card ple ge akɔ ku kple subo numɔ katã no nye be mi maintain mua egbegble ge na ma ɖe tsoko va wɔ nunanoa ke gble ko ke ɖotsi akpo dzi ma nyake ala tso ne dumeviawo ko ɖe ale woazã nu ya be woanɔ mia gbɔ yi ke manye etsɔ kple ŋtsɔ ko be egble ko afi ya tɔ ɖotsi afuma ke mia ga yi class 1 o tɔgbi nyake ala tso ne o dumeviwo mia dza agbagba mia ha dodo eye wònye anyako ko ŋua tui veawoe mienya duya mea le aŋlɔmea ye agbalẽmeŋɔviwo hã wosɔgbɔ ɖe awua meŋxlɔmi dumevi ɖe sia ɖe dumetsitsi ɖe sia ɖe be miwɔ ŋuteƒe milé be ne nyonamea wokɔ va aƒeme na mia milé be nɛ tɔxɛ elabe mese be kaɖi ko nɔ tsɔ ge ne ƒle kaɖia kɔkɔ fie papa kɔa etsia kɔa etsi dze dodo tuve edze kɔ tso mia gbɔ mialé be nɛ wòzro tu be ne ame bubuwo kpɔa wòdzro English it is a new technology being brought to us. Let's uphold it. Make good use of it. Mia wo me dɔ nyuie awɔ ɖe ɖoɖo kple se yiwo ke le ŋɔzaza kplɔma miawɔ ɖe dzi be wɔɖevi ne mi kple ame bubu yiwo ke gbɔ wɔva yi tsɔ megbe yi ke ŋxɔme nye magblɔ nu ye me ka ɖe dzi hã be wònye ŋkuʋuʋu
gbalanyanya ngoma sasa fochochira anyako konwa mienta paoga akwa bana rojana tobi oba ejema kafuna edokio kaka mi Sinabi TV na namanya Everlove TV mi jo mi akafu mi arokile egba panga kama ike na enu ke tamanya blogger wa nyaba afi echi apa nyana gaba yiji ikama chama na ba concern aba akoya anya plus Sinabi TV Everlove TV plus Sinabi TV mi gaba yide afi aka owo charo ke ajagba garema e video gaba trend afuma efi machama gaba nyola ba no ejaba yo gba tro chile chian mama ye achia gaba eval nyaka na gblo Everlove TV na na makenye Sinabi TV la ba mi o ha mi womba o mi fa community o na chi ye fa do o mi le abale ke na abota nyaka la chi na gblo na miao o dola ni ajena akpadala akpakomadanu o hadodo alaba miapa boblododo ye adagba ye la joa goma jalao ba le ye le nara chora fa chonaro goma jalao jagba nyanto ham ni jagba le anya ko chi nyaoma me wo fundraising gara agba ma ikanya mama fiana katanto ma oraba wisdom sada imemo nya assemblyman na apoto ma jagba jabo kafi kaka mioha imama nkuma koko va gbafada nyaya o mo no yun ayo va chomidoa aba angloto na mi pare mi anki doblo me wa ko heo moyo kama kafu do to de kanya vevieto nya togi badu nalia anyigba nya be adopobla hana doya ban gogba yiyi monyo dona togua nya fiao mi o takpe mi miasia ala London madi na ka chocho ogbo bana pele abatai non na pakuli antuvie non agba gbazama non vo na lang vo kwa ama gbaglaga egba megbola ye badu togbi badu nalia yenya ani baru foma batato Clevio vata ta yele togyo te pa ba yo ka dasi anyigba manchi na gada water e mayo ma e gasi de manchi ko ko dorizi yena ba doya egba onyan vajo mi epo mi da pe ni mi anya jojo gban le wolao efiao Duma vinta po wala gadao aba Dr. Dawson pon aba ambassador Chegan pela amawu woyo chu de lama aba hariati po pela buwo yoka the later eka no shamare ha voyi Leli atipo o nemi race fana unaga kwa magro pie kwenye ba alore kamala tojo mi amoyo kata le tojoa afi mi mutu ofo nye gba otrozu ndudu adududu ga la ba to adulan mi do economy akpanami Sinalo TV Everlove TV miawo do togbe badu miawo do efiawo miawo do donyola vota mechabamu Vincent kwakwenu miawo do President His Excellency John Dramani Mahama afogba ogba we do bade be jiduru ofa ku hegede o le mi anchira du koma chinyawo la masanyawo mo dodo ba nyawo ye gbokpoga agbleka nkuoga himo kwanela na para ka pla jingoro makoya na vazigia yepo ofododo ajamian ido dononu pla ojirudwa kaki dunya ha akpanami
akpe be ne dzagba eɖo dzena mi le egba ƒe ŋkeke yi ke mi da akpe ne tɔgbi be o dzagba kpo game ɖe mia ŋu yi ke mi eɖo dze ku ɖe anya koko nu se va ƒe etsi nya ŋu le egba ƒe ŋkeke me tɔgbi akpe. Akpe ne miawo hã miawoe dɔ wɔm dɔ nyui wɔwɔlawo miyi dɔ nyui wɔwɔ nenye mia ŋgbegblẽ wɔma mi se kaba gake nyui wɔla eƒe nyui wɔwɔa ye ŋutɔ mese o gake du mia ŋkɔ sem miawo nye ɖevi nuteƒewɔlawo mitso gaga ɖeka wòzu gaga eve ne miekli ŋua nyui na wo kpate agbomaʋumaʋuwo no ʋu na mi miakpɔ tsitsi ɖe dzi miaƒe dɔwɔƒe nakpɔ tsitsi ɖe dziawo ya be wòtrɔ zu tsɔɖu ne aŋlɔ dukɔ kple ʋe dukɔ akpe na mi.